Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ejo yagiriye uruzinduko rutunguranye muri Algeria ashimangira imyaka 60 y'umubano mu bya diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Guverinoma y'Ubudage yemeje impinduka y'ibihugu bibiri mu bijyanye no kohereza abasirikare mu burengerazuba bwa Afurika, harimo gukura abasirikare amagana muri Mali bakajyanwa muri Niger. Abasirikare bakorera mu mazi ba Libya babonye abimukira 170 kandi babasubije inyuma. Umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira uvuze ko ibihumbi 4,461 basubijwe muri Libya mu kwezi gushize. Abarinda inkombe ba Espagne ejo batabaye abimukira 71 mu nyanja ya Atlantika. Ku wa mbere abimukira 13 baratabawe, ariko babwiye abakozi ba Croix Rouge ko abandi babakubye inshuro hafi ebyiri bo bashobora kuba barorohamye. Abasesengura ibintu bavuga ko uruganda rw'urumogi ku isi rushobora kuzaba rufite agaciro ka miliyari 272 z'amadolari mbere y'umwaka w'ibihumbi 2028, kandi ko Zimbabwe ifite ibibazo by'ubukungu yizeye kuzakura amafaranga mu bucuruzi bwa marijuana burimo kuzamuka mu rwego rw'ubuvuzi.